Ubu turi abasenateri 21, bivuze ko dufite umubare wa ngombwa kugira ngo inteko rusange ishobore guterana hakurikijwe amategeko. Banyakubahwa, kuri gahunda y'uyu munsi hateganijwe kwemeza inyandiko ivunaguye y'inama y'inteko rusange yo ku itariki ya 30 ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2021 yabaye saa 9. Hari kandi kwemeza inyandiko zivunaguye z'inama z'inteko rusange zo mu gihembwe kidasanzwe, mu bihembwe bidasanzwe byakurikiye igihembwe cya gatatu gisanzwe cya sena cy'umwaka w'ibihumbi 2021 arizo zikurikira: yo ku itariki ya 17 ukwezi kwa 8, yo ku itariki ya 8 ukwezi kwa 9, yo ku itariki ya 24 ukwezi kwa 9, n'iyo ku itariki ya 29 ukwezi kwa 9. Hari kandi kwemeza inyandiko mvugo z'inama z'inteko rusange zo mu bihembwe bidasanzwe byakurikiye igihembwe cya gatatu gisanzwe cya sena cy'umwaka w'ibihumbi 2021 zikurikira: yo ku itariki ya 17 ukwezi kwa 8, yo ku itariki ya 8 ukwezi kwa 9, yo ku itariki ya 24 ukwezi kwa 9, yo ku itariki ya 29 ukwezi kwa 9. Hanyuma hakaba indi ngingo yo gusoza igihembwe cya mbere gisanzwe cya sena cy'umwaka wa 2021-2022. Banyakubahwa abasenateri, duhere ku ngingo ya mbere yerekeye kwemeza inyandiko ivunaguye y'inama y'inteko rusange ya sena yo ku itariki ya 30 ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2021. Ndibutsa ko umusenateri wese ushaka kugira icyo akosora ku nyandiko ivunaguye abiherwa ijambo, bityo tukaba twafungura liste ya kabiri. Bambwiye ko mutanyumva, ntabwo twumvikana. Hari honorable wanditse ko atatwumva. Aratwumva noneho? Honorable Adri, uranyumva noneho? Sinzi ikibazo yagize. Twakomeza, twafunguye liste ya kabiri kugira ngo uwaba afite icyo akosora kuri iyi nyandiko ivunaguye ubone umwanya wo kubikora. Ntawe. Dufungure liste ya gatatu. Ndabona ntawe. Iyi nyandiko ivunaguye twayemeza ubwumvikane busesuye. Yego, murakoze. Inyandiko ivunaguye ikaba yemejwe. Harakurikiraho kwemeza inyandiko zivunaguye zo mu bihembwe bidasanzwe byakurikiye igihembwe cya gatatu gisanzwe cya sena cy'umwaka wa 2021. Aha hari yo ku itariki ya 17 ukwezi kwa 8, yo ku itariki ya 8 ukwezi kwa 9, yo ku itariki ya 24 ukwezi kwa 9, yo ku itariki ya 29 ukwezi kwa 9. Twibutse ko itegeko ngenga rigenga imikorere ya sena mu ngingo yaryo ya 71 riteganya ko inyandiko ivunaguye yo mu gihembwe kidasanzwe yemezwa mu cyumweru cya nyuma cy'igihembwe gisanzwe gikurikira. Duhere ku nyandiko ivunaguye yo ku itariki ya 17 ukwezi kwa 8. Dufunguye liste ya kabiri.
ndabona ntawe wiyandikisha. Dufungure lisite ya gatatu. Ko izi nyandiko zivunaguye muba mwarazibonye, babona umwanya wo kuzisoma. No kuri lisite ya gatatu ntawe wiyandikishije. Inyandiko ivunaguye twayemeza ku bwumvikane busesuye. Yego, murakoze. Inyandiko ivunaguye turayemeje. Dukurikijeho inyandiko ivunaguye yo ku itariki ya 8 ukwezi kwa 9. Fungure lisite ya kabiri. Ndabona ntawe wiyandikisha. Dufungure lisite ya gatatu. Ntawe wiyandikisha. Inyandiko ivunaguye twayemeza ku bwumvikane busesuye. Yego, inyandiko ivunaguye iremejwe. Turakurikizaho inyandiko ivunaguye yo ku itariki ya 24 ukwezi kwa 9. Dufungure lisite ya kabiri. Ndabona ntawe ufite icyo akosora kuri lisite ya kabiri. Fungure lisite ya gatatu. Inyandiko ivunaguye twayemeza ku bwumvikane busesuye. Yego, inyandiko ivunaguye iremejwe. Turasoreza ku nyandiko ivunaguye yo ku itariki ya 29 ukwezi kwa 9. Dufungure lisite ya kabiri. Naringize ngo harushyize hejuru ariko kwari ukwishima. Nta wundi mbonye. Dufungure lisite ya gatatu. Ndabona ntawe usaba ijambo. Inyandiko ivunaguye twayemeza ku bwumvikane busesuye. Yego, murakoze. Izi nyandiko zivunaguye tukaba rero tuzemeje nk'uko biteganywa n'amategeko. Banyakubahwa abasenateri, ingingo ikurikira ni ukwemeza inyandiko mvugo z'inama z'inteko rusange zo mu bihembwe bidasanzwe byakurikiye igihembwe cya gatatu gisanzwe cya Sena cy'umwaka wa 2020-2021, arizo yo ku itariki ya 17 ukwezi kwa 8, yo ku itariki ya 8 ukwezi kwa 9, yo ku itariki ya 24 ukwezi kwa 9, yo ku itariki ya 29 ukwezi kwa 9. Nibutse ko itegeko ngenga rigenga imikorere ya Sena mu ngingo yaryo ya 71 riteganya ko inyandiko mvugo z'igihembwe kidasanzwe zemezwa mu cyumweru cya nyuma cy'igihembwe gisanzwe zigikurikira. Iyo ngingo kandi iteganya ko umusenateri wifuza kugira icyo akosora ku nyandiko mvugo ashyikiriza mu nyandiko perezida wa Sena ibyo yikosoraho. Banyakubahwa, nagira ngo mbabwire ko kugeza ubu nta busabe twashyikirijwe. Izi nyandiko mvugo twazemeza ku bwumvikane busesuye. Yego, murakoze. Banyakubahwa abasenateri, ingingo ya nyuma kuri gahunda y'uyu munsi yari yo gusoza igihembwe cya mbere gisanzwe cya Sena cy'umwaka w'ibihumbi 2021-2022. Munyemerere mvuga ijambo risoza igihembwe. Banyakubahwa ba visi perezida, banyakubahwa abasenateri, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda yo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 mu ngingo yaryo ya 72 agace ka mbere n'aka gatatu, inama za buri mutwe w'inteko ishinga amategeko ziterana mu gihe cy'ibihembwe bisanzwe n'ibihembwe bidasanzwe. Ibyo bihembwe bibera ku matariki ateganywa mu itegeko ngenga rigenga imikorere ya buri mutwe w'inteko ishinga amategeko. Kandi itegeko ngenga rigenga imikorere ya Sena mu ngingo yaryo ya 38 biteganya ko Sena iterana mu bihembwe bitatu bisanzwe
kandi buri gihembwe kikamara amezi 2. Igihembwe cya mbere gitangira ku itariki ya 5 Ukwakira. Iyo ngingo ikomeza kandi ivuga ko iyo umunsi wa mbere cyangwa wa nyuma w'igihembwe atari umunsi w'akazi, gutangira cyangwa isoza ry'igihembwe bishyirwa ku munsi w'akazi ukurikira. Niyo mpamvu banyakubahwa, uyu munsi tariki ya 6 Ukuboza dusoza igihembwe cya mbere gisanzwe cya Sena cy'umwaka w'ibihumbi 2021-2022 cyatangiye ku itariki ya 5 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2021. Muri uyu mwanya ndagira ngo nibutse ibyakozwe muri aya mezi 2 iki gihembwe dusoza uyu munsi kimaze. Ku bijyanye n'inshingano yo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amahame remezo avugwa mu ngingo ya 10 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015, Sena yakomeje gushyira mu bikorwa ibijyanye n'iyi nshingano yayo y'umwihariko mu bikorwa byayo byose. Hari kwemeza ishyirwaho ry'abayobozi, kwemeza no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, kungurana ibitekerezo n'abahagarariye guverinoma, gusuzuma raporo z'ibikorwa bya komisiyo z'igihugu n'inzego za leta zashyikirije inteko ishinga amategeko muri Sena muri rusange na Sena by'umwihariko. Hari n'igihe abasenateri basura abaturage. Muri ibyo bikorwa byose bazirikana amahame remezo. Bijyanye n'inshingano yo kugenzura imikorere y'imitwe ya politike, nibutse ko inteko rusange yagejejweho raporo ya komisiyo ya politike n'imiyoborere ku gikorwa cyo kugenzura imikorere y'inzego z'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda. Birebana n'inshingano yo kwemeza ishyirwaho ry'abayobozi, mu gihembwe dusoza uyu munsi Sena yemeje ishyirwaho ry'abayobozi 2 bakurikira. Hari Bwana Kamuhira Alexis wemejwe nk'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Hari kandi Madamu Mutoni Gatsinzi Nadine wemejwe nk'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana. Inshingano yo kumenya no kugenzura ibikorwa n'imikorere bya guverinoma hakozwe ibi bikurikira. Ku bijyanye no kumenyesha inteko ishinga amategeko ibikorwa bya guverinoma, akaba ari igikorwa gihuriweho n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko. Inteko ishinga amategeko yagejejweho na Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ibikorwa bya guverinoma bijyanye na gahunda yo gukingira abaturage COVID-19 ndetse n'ibijyanye n'ubukungu. Ibijyanye kandi no kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma by'umwihariko, inteko rusange yagejejweho raporo zikurikira. Hari raporo ya komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano ku gikorwa cyo kungurana ibitekerezo n'uhagarariye guverinoma ku bijyanye n'uruhare rwa ambasade mu kurwanya ihakana n'ipfobya bya jenoside yakorewe abatutsi bibera mu mahanga. Hari kandi raporo ya komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari ku gikorwa cyo kumenya ibikorwa mu guteza imbere yoherezwa mu mahanga bikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Kuri izo raporo zombi hemejwe imyanzuro yashyikirijwe guverinoma. Mu bijyanye na raporo z'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu cyangwa inzego za leta zishyikiriza inteko ishinga amategeko raporo zazo, inteko ishinga amategeko yagejejweho raporo zikurikira. Hari raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu y'umwaka w'ibihumbi 2021 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka w'ibihumbi 2022. Hakaba raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi
by'umwaka w'ibihumbi 2021 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka w'ibihumbi 2021-2022. Twagejejweho kandi raporo y'ibikorwa by'urwego rw'umuvunyi by'umwaka w'ibihumbi 2020-2021 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka w'ibihumbi 2021-2022. Hari kandi raporo y'ibikorwa by'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere by'umwaka w'ibihumbi 2020-2021 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka w'ibihumbi 2021-2022. Twagejejweho kandi raporo y'ibikorwa bya Banki Nkuru y'u Rwanda yo kuva ku itariki ya 1 Nyakanga 2020 kugera ku itariki ya 30 Kamena 2021. Kuri iyi ngingo nkaba nibutsa ko komisiyo zatangiye gusesengura raporo z'ibikorwa by'inzego tumaze kuvuga, zimwe zikaba zaramaze gusuzumwa, hakaba harimo gutegurwa raporo. Ku bijyanye no kwemeza inyandiko mvugo n'inyandiko zivunaguye z'inama z'inteko rusange, hemejwe inyandiko mvugo 15 z'inama z'inteko rusange zirimo n'izo tumaze kwemeza mu kanya, n'inyandiko zivunaguye 9 zirimo n'izo tumaze kwemeza mu kanya nazo. Mu bindi byakozwe ba nyakubahwa, nibutse ko inteko rusange yagejejweho raporo z'ubutumwa mu gihugu no mu mahanga zikurikira. Hari raporo y'ubutumwa mu mahanga ya nyakubahwa Perezida wa Sena n'intumwa yarayoboye bagiye muri Vienne muri Austria kuva tariki ya 5 kugera ku ya 9 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2021. Hari raporo y'ubutumwa Senateri Umuhire Adrien na Senateri Niyomugabo Cyprien bagiyemo mu karere ka Nyamagabe n'Akahuye kuva ku itariki ya 30 Nzeri kugera ku ya 2 Ukwakira 2021 mu gikorwa cyo gusura IPRC Kitabi na IPRC Huye mu rwego rwo kureba uburyo ibijyanye no guteza imbere uburezi bufite ireme bifasha abanyeshuri guhanga umurimo kubyo byifashe. Hari raporo y'ubutumwa Senateri Uwera Pelagie yagiyemo mu karere ka Nyamagabe kuva ku itariki ya 7 kugera ku ya 9 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2021 mu gikorwa cyo gusura imiryango ibarizwamo abana b'abangavu babyaye batewe inda z'imburagihe bafite abana batarageza ku myaka 5. Raporo y'ubutumwa Senateri Umuhire Adrien na Senateri Niyomugabo Cyprien bagiyemo mu turere twa Nyamagabe na Huye kuva ku itariki ya 30 Nzeri kugeza ku ya 2 Ukwakira mu gikorwa cyo gusura PRC Kitabi twayivuze kandi batugejejeho raporo mu nteko rusange. Hari kandi raporo y'ubutumwa Senateri Dusingizemungu Jean Pierre yagiyemo mu turere twa Nyarugenge na Gisagara kuva ku itariki ya 7 kugera ku ya 8 Ukwakira 2021 mu gikorwa cyo gusura ibikorwa biteza imbere abaturage baturiye inganda muri utwo turere. Twagejejweho kandi raporo y'ubutumwa Senateri Umuhire Adrien yagiyemo mu turere twa Kamonyi na Huye kuva ku itariki ya 8 kugera ku itariki ya 10 Ukwakira 2021 mu gikorwa cyo gusura abageze mu zabukuru bibumbiye mu itsinda ryitwa Sindagiza. Twagejejeho kandi raporo y'ubutumwa Senateri Mureshyankwano Marie Rose yagiyemo mu turere twa Nyabihu, Rubavu na Rutsiro kuva ku itariki ya 29 Nzeri kugera ku ya 1 Ukwakira 2021 mu gikorwa cyo kumenya imibereho y'abaturage batuye mu midugudu y'icyitegererezo n'ibibazo baba bafite. Izi raporo abasenateri bagize icyo bazivugaho ndetse bafata n'imyanzuro. Abagize Sena kandi bitabiriye ibikorwa bitandukanye bikurikira. Nibutse ko abasenateri bose
bagize umwiherero wari ugamije kubaha uburyo n'umwanya wo kuganira kuri ndi umunyarwanda. Abasenateri bitabiriye umuhango wo kwakira indahiro z'ugize guverinoma n'abandi bayobozi, kandi abitabiriye inama nyunguranabitekerezo ku ruhare rw'abikorera mu gukumira no kurwanya ruswa. Hari inama ya 17 y'abaperezida b'inteko zishinga amategeko z'ibihugu bya Afurika biri mu muryango wa Commonwealth. Habayeho amahugurwa ku mikorere ya parliamentary diplomacy mu nteko ishinga amategeko. Hari ibikorwa byinshi by'amahuriro ageze inteko ishinga amategeko bitandukanye banyakubahwa mwitabiriye. Twibutse kandi ko Vice Perezida wa Sena Honorable Nyirasafari Esperance na Honorable Dushimimana Lambert bitabiriye inama y'143 y'inteko rusange ya IPU yabaye ku itariki ya 26 kugeza ku ya 30 Ugushyingo 2021, ikaba yarabereye Madrid mu gihugu cya Espagne. Kuri birebana n'ibyakozwe n'izindi nzego za Sena, nagira ngo nibutse ko inama y'abaperezida yateranye buri kwezi nk'uko bisanzwe, isuzuma ingingo zinyuranye zijyanye n'inshingano zayo. Biro yakomeje inshingano yayo yo kuyobora imirimo ya Sena no gukurikirana imikoranire ya Sena n'izindi nzego, ikaba yarateranye buri cyumweru. Biro kandi yakomeje kugira inama no gufasha abakozi kurushaho gukora imirimo ku buryo bunoze. Turashimira urwego rw'imirimo muri Sena rwakomeje kunganira abasenateri no kubafasha kubona ibyangombwa bikenerwa mu mirimo ya Sena ya buri munsi. Urwego rw'umubano hagati ya Sena n'izindi nzego muri iki gihembwe cya mbere dusoza uyu munsi, biro ya Sena yakiriye abashyitsi bakurikira. Hari Bwana François Crenville Dumont uyoboye High Commission ya Canada. Hari Nyakubahwa Weon Chai, ambasaderi wa Korea y'Epfo mu Rwanda. Hari Nyakubahwa Francis Nzwindamilo Mudenda, perezida w'inteko ishinga amategeko ya Zimbabwe. Hari Nyakubahwa Musondo Konsiyake Amos, perezida w'inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo. Nyakubahwa Omar Ali Duar, British High Commissioner mu Rwanda. Hari Bwana Kamuhira Alexis, mugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Kaba Madame Amadou Abudu Awa Puzo Nana, umuvunyi mukuru w'igihugu cya Togo, nawe wakiriwe n'ibiro bya Sena. Banyakubahwa ba Vice Perezida, banyakubahwa abasenateri, sinasoza ntabashimiye ubwitange n'umurava mwagaragaje mu mirimo mwakoze muri iki gihembwe. Abagira ngo nongere rwose bibashimire mwese, kandi mbonereho kubasaba gukomeza uwo murego. Ikindi ngira ngo nibutse nuko tugiye gusoza igihembwe ku isi habonetse ubwoko bushya bwa COVID-19, tukaba nanone dusabwa gukomeza kwirinda, tuba intangarugero mu kubahiriza amabwiriza n'ingamba zijyanye no kwirinda nk'uko guverinoma yazishyizeho, byaba aho dutuye n'aho tujya. Banyakubahwa, ni kuri ayo magambo nsoreje ijambo ryanjye ntangaza ku mugaragara ko igihembwe cya mbere gisanzwe cya Sena cy'umwaka w'ibihumbi 2021-2022 gishojwe. Murakoze, nongeye kubashimira. Banyakubahwa ba Vice Perezida, banyakubahwa abasenateri, ingingo zari kuri gahunda y'inama z'inteko rusange y'uyu munsi tumaze kuzisuzuma zose, nkaba mbashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza. Murakoze.